Reka twizere ko mumeze neza. Mbaza ni inkuru y'akababaro gusa nta kundi byagenda. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gifatanyije na Wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi cyagabye igitero cya drone gihitana Colonel Michel Rukunda uzwi nka makanika uyobora umutwe wa Twirwaneho. Ni mu gitero cya drone cyagabwe ahitwa mu Gakanga muri segiteri ya Nganda muri teritwari ya Vizi intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga ko abasirikare batandatu barimo na Colonel Makanika wanze gukomeza kwihanganira uburyo abaturage badafite kirengera bakomeje kwicwa na Kisekedi bahasize ubuzima. Bivugwa ko Colonel Makanika yapfanye n'abarinzi be cyangwa se abamucungiraga umutekano bageze kuri batandatu. Umwe mu bavuganye n'umuryango wa Colonel Makanika yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko bamubwiye ko yamaze kwitaba Imana. Colonel wacu warwaniraga ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'abanyamurenge, yamaze kwitaba Imana, yapfuye. Mbere gato amakuru yavugaga ko Colonel Makanika yakomeretse cyane atigeze apfa. Iki gitero cyagabwe mu rwego rwo guca intege umutwe wa Twirwaneho kuko hari amakuru avuga ko uyu mutwe wari uri hafi kwihuza n'umutwe wa M23 kugira ngo bakomezanye urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Kisekedi. Colonel Makanika aherutse gutangaza ko nta kibazo kibirimo gukorana na M23 cyangwa undi wese wifuza ko akarengane bakorerwa bakahagarara kuko bose bafite intego yo kurengera abaturage bicwa bazira uko bavutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Twirwaneho ni umutwe w'urubyiruko rw'abanyamurenge wishyize hamwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ukomeje kugaragaza ko ubu bwoko bukwiye kwirwanaho aho gukomeza kwicwa urusorongo na leta ya Kinshasa. Umutwe wa Twirwaneho wakomeje kugenda uhuzwa na M23. RDC ivuga ko ari wo muzi w'ibibazo by'umutekano muke muri kiriya gihugu. Ngayo nguko rero amakuru yaragezweho kano kanya mu ruganda rw'amakuru abagezweho. Ni iyi nkuru ibabaje ya Colonel Makanika, gusa uko amakuru akunze kutugeraho turabamenyesha.